I form a fola ko ni me abako ko ya ko Montfort Technical Institute me fa loto ino qualifa ko ka tonga o e tana tunga ko ya abako ko ni fa ko be na abako pe ko hin foki pe mo e ka fa fe ko kama tena to ta ma ki ni ho ko da programa kama da ki ai loto pe pe ke le tantari pe ai la kama le wa ai ka wifi be me ka kateti pa no civic na to inspection of gadgets pe pa me na la ka fa la ka ni march pass slow but more good time pe pa le pa me na salute o ku ni ai fa lang lang ko e ambaso a Japani ki Tonga ni mune nanga kunisaka porque os que hay la uleva e pura ko ai ripoti fada ko ya apeko pe fo que leva ngai pale be ngai to fo moniako ai ko con todo foki ai ako apeko ni ko va aquí enseñar porque automotive be ge uila electrical be mo to funga ko carpentry ai ko na to luya e fo que kai e ani be o se be Paleva ailea e walang langi ko e ambasto ko ya Japani. Paleva malo e palestini ko e kautaha. Ai matua pe mo ka fai ko. Pe a Monsignor Ludovico Fina leva tenanga fai ai Fraus ko ya mo cresci. Pe fai o mana salute Frausi. Pe ko lava ya o e katanga ko ya honi. Tal porque alo tamaki mai pa ko e lo da kata wanga mai be ke no fa ko ko ya o ka to ngani ta ko do be o ku wa be ki ya no ita pa kita be ku ma hu hu fo ke kre ni tu ko ta men ko le mai e me le ko o ku prepara ko be ke fo no ngala ko e ta fa ko ya o ku kere ke o ku prepara a pito ka ko e te wa ko ke fa ko ya ai ada programa kore pe matua no ya mai te mua fa no ko mai te ta no ko anga ne mau pe me ai fa na u ta hen ni ai fa la ni ta ka patai pe tatari be me fa na u na fa ma po me na fo tu ka u ko mo mau hen ni matua ta fa na kore at mua mo me mai ki he uteniti os mau pe ka ki motor malo con que te ko ke ho kwato ai programa e popular le apito taptong pe melangi ke pele pe foki ala lo ya e kere higiénica ko ta tal ben que tu toma ko fa farang langi la ora ke ambasto a Japan ko ki tongani o mulang kunisaka ya ka tu como te ve que tu ta ko kuma e ka o fa fe be foki ki ngai matua ka ko lu me ko ka mai per me abbiamo momenti mita e valno mai me lo che ha ta potuto lo ta da per fa o te ta potuto ada na Tonga ko ya ai abbiamo ni quando uno wa tu ya moto ko ke mola mai e ahoni ki Montfort wa da be da le ke ka ko stoku tampo to tongani ba ke mulina kuna ulava tu ki ai ko abbiamo il fuoco una anche perché tema so de governador ko cadets e ka ko ngai ta fa ko na wa ko fraternità foki ai ko va engineer va wila va langa ko to fuma pe ko nai e fa ngai fai va e fa hoko ai ko ta olunga ai PTA ta olunga timi engineer
Wai wa uhila bebe ko ke wa atofunga e foka ko to ia nai program ko ia ko te ia honi ko e fasu ke ni anga hitana tunga ko mau muy i ta wa ko ia e to wa ko ia o e wano wa lava mai o ka mai mo e ua pe ki hapai ka ma wa o pe ko fasu na to tapu ia honi ko lava mai ai ngai motu ta ko fasu na to tapu he honi ki tau ma o be ka ka te me ta pa ki ta na te ko ia mo wa ngong we te na o laka mai foki pe ko ngai merere tau pe ta va ko e pe ko ka na o i fo mai e perbera ai ya na dolo ku ai mai ko e ani ka ko la ko e ta mi ku la ya pito ka ko ke fe unga ke mo ai ngai ai con que con un fue con ya me han be ko teni con un mau ai no abeto be na tu ko ya i da minika ko wat da be fogeni e ata ai live stream ko ya Broadcom FM broadcasting be fogi quiere yo e wal fitu ponima to la me to fa ma po mo fa na wa ko na te un ka to foki ani no me na ko fni mo na kepi na te un ka gato ia ko e a ho ke fokate ai e ko mo wa da ko fa nga du ki ke he na te un ta uli ai o na u tra se uli ki na dolo ma to hi nga pe a hina le mo na ko piorunga ni maloro pe na tatala no muru pe ko e berry ko e fia e ka tau ne a fiote na o taki ko ia patunga honi ko e whanau kone ko na o tō te mai me ta whaki whakahihi fo o e apea ko e ko pofonga whakatonga e tō ko ia e tēni ti wanga maheni behi tā ko toa e a tāre wa e mara e ke nau ngai whare ari ko e nau laka na e whaanga whoke nau whare ari ko ia e nau self-defense i ngai tā kutoki o sa tu ko e whakahaku mau ko kai ke whakako ia ia honi ka uhi peku fupere pera apito e lava e laka ka ngai whare ari ko ia e a self-defense o kaua whoka e tā koto ko hika aki e pera apito ai tu ko e whako e whakako mai kai ke whakako e ahoni ka kufuto tu u ai whanawako ma be hok be mo e ifko e ka uta maro me mo e ai ko albe ke to la hang be mo e no vanga ko ni ka fafe e hok ko ni be mo e tare ki ta ko e katolika so ne wahe be ga na dole ka fafe ko na uta uta ma ko ki heni i aholi fa da nga be ko able le ato ai forma fora e pong ko ya o aniga ko ta da tarbe ki dai mi e kamata ai ko tu utamai ai fa lang langi ko sma fa na ko ya por ako ko e da fa ko ni da dari ko ya ai fa lang langi o fukai ni o fadonga e tu do hifo e ko ka o officer ia mara ia nga u fa fu atu anu lau te nga ke na la ke ane nai na o to fa i ba e to me ni
Ke fok mo sine o lo do ko fina o. Ai ko dene fo asi ka tanga ko ya o honi. Okay, fulonga mai be akila dol ko ia. Ai ka fu afe fu ha mai. Per vela mai tava ko ape ko ki me ko no fai ai ka tanga pong ni. E ko da o. Au fa. Ngai vai longa ko o so tu o iloto ngai vai longa ke laka. Ya bang ki fu ka beka. Ma mo te pili ngai pare ma ngai me o ko ki a honi. Ka ko da o fuango beka. Tu da mai ai farang langi. Udu mai mo e kau I fi e kau dau ni a fio. Ogu te mo ta tamu fo ke kau. Mi fi ke ai kau dau ni a fio pa mo e kau ka te ko ni I a honi ko e ke pi marun ko to e whanau ako, ko nau whadodo e da meni ma nau whuka. Kau I whina nau whenga ka whetu ko moa ke nau tu wai te nau tu maa whoki. O whai koe ai whika e laka ko ia e whanau ako. Ko e whawharanglangi e ni ko e ha asmai ne me lele da meni ko fō mai ko ni. Tak me be e pure ako. Kil me tar whakaroa ko ia a Australia. Muna nanga kunasaka. Ko e kada to wange ki kada kai o hani. Lang o ahoni o ampastoa siapani ki Tonga. Ko tal dari be e pure ko ko foron hageni. Ki tuanga ko ia. Ia e va parang langi ka fai mai ai laka ai whanau ako. Ko nga puki ta Broadcom. Ka o sia e tal dari. Vai be mai lotu. Pe laka mai lewa ai whanau ako. In mai fonga mei Australia. Kore ke u whatapu ke awhio ai o tua iho tau lotolotonga. And let us all give thanks to the Almighty God for gathering us here on this special day. Whatapu ki he kere tupua o haa whonua. Whatapu atu ki he vikaseni are, mo se niolo Lutoviko Finau, me haa whakaolunga Tonga. Whatapu atu ki he tareki tāko ai katolika, so ane wahe. Whakatapu atu heni ki he
whakafofonga o e kakai wahenga tonga tapua o hela me lang fasi. Whakatapa atu ka lirien ki he chat project. Whatapu atu ki he pure ako. Maa e kauwhai ako. Whatapu atu ki he mātu a tauhi whānau. Pē whoke au whatapu makehe heni ki he tau malu i whanua ene a whio. Kai pehe whoki ki he tau whānau. Ia e whia makehe me he pure ako, kau mai kau whai ako, ke tali le rei ki mautolu i he pongpongi whakakoloa ko en. Ki he aho ne whai hono whakatu. Kako hono whakahoko ia e eiki maa ki tau tolu i he pongpong ko en. Ia e mau whia mawahe, ke uhi na maulawe i pē, e toonga oku ia natula. Ka na mau te kaki bene kotoa pē, ke ntok whakahauko no whakakakato. Ko ia e whakawhitai anga o pong koen, ke tali whia ki mau tolu i he pong koen. Kore mua i he whainga maari e ko eni, ke u whakawhe i atu mua, tangata eiki pātere o e palokia houma kene mea mai mua o whakahoko hatau lotu kamata i he pongpongo ni malo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us adore the Lord, the King who is to come. Come, ring out our joy to the Lord. Hail the God who saves us. Let us come before him, giving thanks. With songs, let us hail the Lord. A mighty God is the Lord, a great King above all gods. In his hand are the depths of the earth. The heights of the mountains are his. To him belongs the sea, for he made it, and the dry land shaped by his hands. Come in, let us bow and bend low. Let us kneel before the God who made us. For he is our God, and we, the people who belong to his pasture, the flock that is led by his hand. We bless you, Father, Lord of life, to whom all living beings tend, the source of holiness and grace, our first beginning and our end. We give you thanks, redeeming Christ, who bore our weight of sin and shame. In dark defeat, you conquered sin, and death by dying overcame. Come, Holy Spirit, searching fire, whose flame all evil burns away. Come down to us with light and love, in silence and in peace to stay. We praise you, Trinity in one, supreme in majesty and might, who reign forever, Lord of all, in splendor and unending light. Koe ahoe ke whakawheta ia ai langi o e awhiona, o kuha sino mai i ho ngau e whakatupu, ai mahu ta whea o e whunga o e whonua, a tō kanga kai o maa ngā tai. Ai mau luta e nofo a ho kakai i he whonuani.
O maang whakawhitai ki he tataki mo e pure aho o tamai o eiki, ka goho mau tu i ko tupo uano. Pehe ki he tāhine kuini, na naspau, pea mo e whare o haa mohe o fo. O maang whakawhitai e whakahoko whatongia o ko whai e he pale mea, ka minista mo e hou eiki me mipa o e whare area. Pehe ki he whakahoko whatongia, ai kau taki lotu, mai kau whawawhonga e ngahi pure anga muri. O ko mau whakatahataha he hoa koe ni, koe uhi koe ngata anga o e tau whakaako, o e api a koni. Pea ko mau whakawhetai ki he tau anga, ai tale ki tāko, pehe ki he pure ako, mo e kau whai ako, poate ako mo e kau taha o e mātua mo e kau whai ako, lolotonga e tau mohu pore o e wāwhi ua wā. Koe hape e ola lelei, i he ngāue ai api a koni, mo e whānau ako. Tuku mai be mua ke mau fia, mo hounga ia i he ola e kau waha e tau koe ni. O ku hufanga e mau koreni, ia Jesu Kristo koho mau eiki. Amen. I wawha e tamai mo e alo mo e lau maari e maoni oni. Amen. Kamalo atu ki a Pātere Paulo Amato ki he whakakakato a tau lotu kamata o e pong koin. Tau hoko atu mua ki he tau polo kalama o whakawhe e atu heni ai me mipa o e poate ako kene mea mai mua o whakahoko e tau rea taritari. Malo. Ambassador Menunaka Kensaku of Japan to Tonga, the guest of honor for the Montfort Institute graduation for 2022. Your Excellencies, the Dean and members of the Diplomatic Corps, Lieutenant Colonel the Lord Vehala, and the Royal Corps of Musicians, the military personnel, and who trained the Montfort trainees. His Eminence Soane Patita, Cardinal Paini Mafi, the Director of the Catholic Education, Soane Vahe, Monsignor Ludovico Finau, priests, sisters, and guests. Tonga National Qualification and Accreditation Board, Chief Executive Officer, Dr. Opeti, Kisione, and team. World Bank representatives, Mary Nau, Ikatonga, Lilieta Takau, APTC, Kasanita, Holani, and team, Principal of Ahapanilolo, Maletina Hiliate, and all principals. All stakeholders, Principal, Brother Chim Madevana, teachers, parents, graduates, and students of Montfort Institute. Ladies and gentlemen, it is indeed a great honor and pleasure to represent the chairman, Mr. Stan Mohiloa, and the Montfort Institute Board at this august occasion. We are profoundly grateful for the Roman Catholic Church, wisdom and care, and leadership in the physical, intellectual, and spiritual development of its respective students.
Each one has been appropriately blessed and equipped accordingly in accordance. And with the Almighty God's plan and time, in Jeremiah chapter 29, verse 11, they have been further trained in the art of military and defense, strategic development, education. We are most appreciative of the spiritual guidance and wonderful words of life by the Apostle of Paul in his epistle to the Ephesians, chapter 6. Its foundation and essence is discipline for children, students, parents, and guardians. But most importantly, verses 14 to 20 referred to as the whole armor of God. Students, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end. With all perseverance and supplication for the saints and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in the chains, then in it I may speak boldly. I ought to speak. Amen. Your Excellency, the guest of honor, and Ambassador Munenaga Gansaku of Japan to Tonga, Lieutenant Lord Vehala, Lord of the Realm, distinguished guests, ladies and gentlemen. Such is the embodiment and symbolic message of gratulations, appreciations, and encouragement from the Montfort Technical Institute Board to the guest of honor, the Roman Catholic Church leaders, Lord of the Realms, distinguished guests, graduates, and all students. Principal Brother Jim McNaver, teachers, military personnel. And may I acknowledge the generous sponsors. Sema Malani, Kennedy Bentani, Dr. Siwa Halavatau, BTH, Luna Eva, Esco Motors, MJ Water Tanks, Vaitohi Enterprise, Deadline Transam Shipping, BTH, Frank Enterprise, Pacific Paints, Anna Building, WD Electrical, and Razak Spare Parts, and all stakeholders of Montfort Technical Institute. May we acknowledge and be all individually blessed with the good tidings, joys, peace, and prosperity of Christmas and New Year of 2023. Dua Fatu. Malo. Whamalo atu ki a lawiri maka, e no whakahoko e taurea
whawhailoaki, ma rea talitari o pongpong ko ini. Tau hoko atu ki he tau polo kalama, ki he pen cadet march on, quick march inspection of cadet. E hoko atu ki ai e tau polo kalama i tai nimi ki he march e tau whanau. Malo. Kamatane ala kau tak behave ko ia kau tahu ni apio. Tapaki whaka tonga ia. O pake ko ni. Mui hangre wai. Ai patul ko ia whana wako. Ina fo ma to geni whaka koai. Ano CV pe ko inspection o kau kadedi. Yo si tena march past ako ng tena rakpala ka ke. I fa lang langi. Mari dia to va me hoki. Wa ko na salute pe na ko mai o to. Ano ko foke vi me hita fa ki fa ke. Wa fe mai lo to mari da me ni hanga fa to belau. Na vai patun ko ia e ua. Whana wako. Aku na viloto.
si tu ma be ki la to ngo kon ka ofisa ni tala le ngai fika ko ia ki ana to ko do ngai to ko ofisa fini to ko wana ko kai mehini General, salute! Salute! Right! Attention! ta hai ka ko mala ko mehini ko va fe ki va parang langi ya hi ai o patoni la ra vene na ku prepara vile foki ai tabako ni ne ko fa vea dove pure ko brother Jim Madevana lama kong kaulong ki ako man ki kong kauno wa lama pa hi
inspection of cadets. Hoga 20, march past. Go slow, but more quick march. Ito ko may tawagitaha. Malo komanda ke pafalang lagi. Kono foki ke kamata na o lakamagay o hoko. Right! Right! We'll take crossover! Crossover, march! Right! We must pass slow and good time. Move to the right and front. Right! Take! Right! No! March! Go a slow march here. Mapuri nau hanga wha ke hanga whatawelau tai mini. Tu mabe hoke fi loto ko e kaukate di peni ku laka. Wai ngoko po foke kauto fuka. Ko ni ko e patuni hana wani. Hanga wha tawelau ko e patuni ulo ki ulau hanga wha hihi fo e tai mini ko e fo mai ni mua. I parang lagi. They go march past in slow time. No, papa. So ko ito tolo ng takimoa ko ito tahay ko tahini. Patuni Rocky. Kodong patun ko ni automoa ka ngawo ko ngawo fini.
e lai ni hono ua patuni uroki ko watonga ai ko ai moe e pe fine e taha. Kau tau puka. Patuni ki mui. Lai ni moa ko e to ua pe fine. Lai ni ua ko to taha. Ia koe toko ono i ongo patoni toko tolu patoni uroki toko tolu ai panau pe fine. Ni kau komanda ko to taha. Me tava kwa he popa ku nau vilo nau masko ya patoni uroki ni. Alko ni e lambe ni nei mano ano ko ya ra tu malai ko. Ko ki to ya fe ko e alko to be la ka ko ya. Puri ai putu roki o te hanga pa ha ke tamini. Ai pone lo to ano he tamini. Okay. No, I like it. Right! We'll break into quick time! Number one, play the front. Oh, right. With the run. Eyes. Foot.
Otsi voi ano. Kono no hana lugani ko e alupo aseniki. Loto pe fai leva pa mana o advance review order. Pe fai leva na o salte kakato. Right! We'll advance! In will be water up by the center! Quick march! Right! General salute! Salute! Right! Hot gun! Shoot! Right! Standard east! Amaro atu. Ki he kawifi e tau malu I whanua e ne awhio. Pe he whoki ki he whanau. Hono whakahoko e nau cadet march on. Pe moi quick march inspection of cadet. Kore mua e whainga maari e ko ni. Ko whakawhi I atu ai pure ako. Kene whakahoko atu ai ne reporti whakatau. Whakawhi atu Chim Matawana. Maro. Congratulations to all the graduates of 2022. It is indeed an absolute delight, a great honor and privilege for me to welcome all our distinguished guests. Our chief guest is Excellency Mr. Munenaga Kensaku, Japanese Ambassador to Tonga. Mr. Don, the representative of the Australian High Court. Your Excellencies, High Commissioners, Diplomatic Corps, Ministers for His Majesty's Government, Lieutenant Colonel Lord Wehala, Royal Military Band, Director of Catholic Education, Soane Wahe, Monsignor Reverend Ludovico, priests, sisters, invited guests, TNQ AB CEO, Dr. Petty, Pauline, Kisione and team, World Bank representatives, Liliata, Takao, Mary Now, Ikatonga. I can see Kasanida from APTC, principals of colleges, board members,
Montfort Old Students Association of Students, PTA President Sulia Vekoso, Secretary Lesieli Kolamatangi, beloved parents, media personnel, generous sponsors, well-wishers, benefactors, friends of Montfort, staff, graduates of 2022, junior class trainees, and those who have come to witness this Memorial Day of 24th graduation ceremony of Montfort Technical Institute, may I wish you a very pleasant morning. Montfort Technical Institute was established in 1996 by Montfort Brothers of St. Gabriel with a vision to provide an all-round quality vocational training for the youth of Tonga, based on Christian principles and values with the motto of skill for progress in life. Montfort Technical Institute provides skill training competence level 4 in 3 technical trades. 1. Carpentry, joinery, block laying, plastering, plumbing, level 4. Automotive engineering trade, level 4. Electrical engineering, level 4. All these training programs are accredited to Tongan National Qualification Board. We started the year 2022 with an orientation program for all teachers, was organized by the Catholic Education Directorate by Swani Wahe and His Eminence Cardinal Paini Mafi and all the team. After that, we had the in-house training for our teachers. But after the volcanic eruption and the subsequent tsunami, then we came with the COVID-19. So we closed, opened, closed. So there was a lot of drama in our curriculum or the training program. In nutshell, there was a father was about to go for a swimming, and the boy wanted to accompany the father. As the lad reached the swimming pool, the father jumped into the swimming pool. The lad said, "Father, I too wanted to swim." And the fellow said, "No, you are not good enough, not old enough. Take some more time." But then the lad continued to insist. And so the father just threw him into the swimming pool. He was shocked, but before the shock, he was going down into the swimming pool, drinking water, and he wanted to come out. So he flapped his hands and then somehow managed to come out of the water. And then when he came out, he wanted to tell the father, "Father, how I managed to come out." Father said, "That is enough. You have learned the trade. You have learned the swimming. That is good enough." And that is the nutshell of these graduates 2022. We have been giving them training in different aspects: the technical theory, the practical, engineering drawing, calculation, business English communication, and religion. All these were given to them, and added to that, we have introduced this year soft skills. The fundamental reason for soft skill is to make their character and their attitude to change to fit into an industry. So that is the graduate that we have at Montfort. May 27, the cadet training program commenced. The ideals of cadet training program are to instill discipline, dedication, and determination. A trainee at Montfort should possess self-esteem, self-confidence, self-discipline, patriotism, sense of responsibility, physical agility, and fitness. Technical trainees ought to possess agility, competence,
and a good character. One may have competence, but has no column for character, can't survive in an industry. Character formation begins with the self-discipline, perseverance, and endurance. Montfort is a place where attitudinal changes among the trainees to form a good character. When attitude changes, life has a clear direction and goal to achieve with the embedded values and virtues, thus making a technical trainee with an attractive personality. I am grateful to Brigadier General Lord Philikepa, Component Training Command Lieutenant Christian Tupou, Regiment Surgeon Major Warrant Officer Mikhaile Fayao, Staff Surgeon Selateli Mafua, and Staff Surgeon Benedict Moala, Bandmaster Warrant Officer Melino Malamala, and team. Congratulations and thanks for coming to Montfort to train our graduates. I salute the board chairman, Stan Tua Moeloa, and his exuberant guiding team, guiding the management to take informed decisions. Their support and guidance were awesome. Thank you. Montfort is proud to have a collegial PTA president, Sulia Vekoso, and secretary Lesieli Kolamatangi, and team which always guided us to deliver quality training to the youth. All that we are and we have been a gift from God, and what we become is our gift to God. We thank sincerely Father Chris Kaitapu for his regular Friday Holy Eucharist celebration our school campus. The World Bank SET project supported 21 students by giving them scholarship to study at Montfort. The whole electrical program is supported by SET project. Through the funding program, we engaged with the APTC to develop the standardized electrical level 4 curriculum and subsequent pathways for trainees to have job mobility. Montfort students, parents, PTA board, and management are grateful to the World Bank, and I can see Liliata is representing Liliata Takao. My sincere thanks. We have secured funding to build a separate electrical workshop. Just started. Thanks to Montfort Brothers from Rome. DAP, Direct Aid Program through the Australian Embassy, has donated around $10,000 to buy the hand tools. Thanks to you and to your embassy members. TNQAB, Dr. Petty, Pauline Moore, Kisione Manu, and team for your guidance, support, encouragement, and assistance to Montfort. We are ever grateful to you. Ministry of Education for their continued support and assistance. Thank you. Catholic Education Office, His Eminence Cardinal Piney, and Sir Soane Wahe and Polly and team for their consistent support, financial assistance, and guidance. We are grateful to you, Soane Wahe. Special thanks to Malatina Hiliate. I can see her sitting there from Apanilolo. She has been a constant supporter of Montfort Technical. Thank you, Tina. Our generous sponsors for today's prizes and other expenses: Penitani Kennedy, Homokalika Bakery, Sema Malani, TDB Bank, Dr. Siwa Halawatau, PTH, Lunaeva, MJ Water Tanks, Waitohi, TCC, WD Electricals, Spare Parts Zone Razak, Asco Motors, PTA, Kuanga 4, Anna Buildings, Dateline Transam, Frank Enterprises, Anga Offa Timbers, Pacific Paints, OE Limited,
bless your nobility, kindness, and generosity. I am like a rooster. The rooster always fly high, flap his wings, and expand the chest when we talk about our teachers. We have got Isi sitting here. Isileli Hui Hui. You know him. The man, his integrity is impeccable. Every time he is with the management. Inoke Halatau. I can't see the guy. A man of all season, highly organized and competent, is coming back to Montfort, has lifted the quality at Montfort. He finished his diploma in New Zealand. Thanks, Inoke. Paya Pinau. Just returned from Fiji after his training program. Kasanida and APTC, thanks for the scholarship. A true son of Montfort, dedicated and humble, is the deputy and the academic dean. Soane Kautai, a bundle of talents packed in a committed soul. His self-discipline and punctuality are awesome. He finished his electrical engineering degree from India in 1981. Moses Waipulu, a man of passion for teaching and commitment. He finished his electrical engineering degree from New Zealand. Ashok Kumar, a man who works round the clock and best intentions for the students at Montfort, is an engineer from FNTC. Silivelio CSAO, a dedicated, competent, and trustworthy gentleman, is a diploma holder. Albino Kiola, discipline master and campus landscaping architect. Lisione Pahulu, diploma in architecture, very systematic and loyal in his commitment. Is gone for training at Port Vila, thanks to APTC scholarship. Pray he shall join us back when he returns. Business English communication was lectured by Sinalelia Feau and Sela from St. Joseph Business College. Awesome commitment from these two ladies. Maria Tupa, thank you very much. Isaac Newton used to say that if I have seen any further beyond, it is by standing on the shoulders of my giants. And my giants are these teachers. And if me and my students have seen yonder, it is because of these teachers. Thank you so very much, teachers. Continue to shine, be a star, be a legend. Thanks to the head prefect, William Murphy, deputy prefect, Tomasi, all class prefects for making Montfort campus spick and span. Your leadership is very much appreciated. Dear graduates, you can't change the ocean or the weather, no matter how hard you try. Hence, it is best to learn how to sail in all conditions. You have been equipped with the technical and soft skills. Good behaviors have no economic value. Nevertheless, it has the power to buy your customers' satisfaction. Wealth is gone, nothing is gone. Health is gone, something is gone. Character is gone, you become a zero. And I don't want you to become a zero, but I want you to be a hero in Tonga. Learn to be humble and simple. Remember the Midas touch. Make it shine like gold. When the why is clear, the how shall be made easy. If a drop of water falls in a lake, there is no identity. If it falls on a dalo leaf, it shines. Choose the best place where your ability shines. Your destiny is not created by the shoes you wear, but by the steps we take in the right direction. You are God's masterpiece. Hearty congratulations. You deserve this celebration.
Your Excellency, Mr. Munenanga Kensaku, Japanese Ambassador to Tonga, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for availing your time, your generosity in sponsoring, and above all, blessing us with your benevolent presence. May I wish you the oncoming festive seasons, Merry Christmas, and a Happy New Year 2023. God bless each one. Whamalo atu ki he pure ako, Brother Jim Madawana, I he report whakaafu ofa ma tau tolu I he pongpongini, tau kore mua ki toi ange mua tau ki pas ma kehe mai pure ako. Malo, lava atu e report I koia ai pure ako, tau hoka atu lewa ki heni ki hono foaki ai ngahi pare o e whanau. Whakawhi I atu mua ai tokoni pure ako paia whinau kene kataki mai mua o whakahoko atu ai ngahi pare e tau whanau. Maro. Whatulo atu. Whamalmalo pe tala whakatapu. Me muaki e tau katoanga. Ome whainga maari e ko ni moku. Whakahoko atu whatongia. Ono ui atu ki nau tolu. Ono ui kuna. Polokala mako. Tau e ua. Apiako whateknikare ko Montfort. Kataki. Ui atu pohingoa. Lava mai moani. Ma wato Steve Katie. Kako Steve Katie. Level o wha. Os whakamawhai. Me he TNQAP. Christopher Alexander Tolu. Me he automotive trade. Hasini hamula. Longa tembe. Tongatap. Sitaleki, mama Yonoponi, hulo mai eiki, mongai walu, mehe automotive trade, makahoko walu, masila mea, nofo popua tongatap. William Kesley Murphy, mehe automotive trade, Homa wawau, pahu, moloto hapai, tongatap. Me tuisela tau aika wake, mehe carpentry, mongaone hapai, wamisi wawau, kolonga molapaha, tongatap. Paya hello tuvala. Paya hello tuvala. Mehe carpentry trade. Kolonga mo wautu. Tongatap. Kiai pa mo ki pare whakahonga. Whaki e manu mo kadnia vala. Siweli, talilotu ulavalu, mehe carpentry trade. Whangare ounga hapai, ka mo pei o manbataongo, tongatap.
Sereti veikoso me he carpentry trade. Homa vavau, a fewa mo o ua hapai, fo ui, la kepa, mo whangaloto, tonga tapu. Sione ata tiune ata opui, me he carpentry trade. Kolomotua, mo sopu, tonga tapu. Tomasi, aku ila Tonga, carpentry trade. Fasi mo yafi atungi, tonga tapu. Sione tai soafa, carpentry trade. Kolo maile ewa, kolo vai, tonga tapu. Ki te one tausinga whinau, maafu mataele, carpentry trade, atata, mo nā kolo nofo hofoa tonga tapu, whataha mo i pare whakahounga, whaki ai sione kalama. Joseph Masalu Mafua, carpentry trade, Folaha, mo veitongo, tonga tapu. Sitani maafu, me he carpentry trade, ata, mo fo ui, tonga tapu. Feleti ahoafi, carpentry trade, kolonga tonga tapu. Ofa ki neau ki neleti, tiunia whangalei, mi he carpentry trade, hala tupolahi, gele ia, mataika, motataka motonga, tonga tapu. Setelo fifita, carpentry trade, tanea wawau, fo ui, whataha mo i pare whakahounga, whaki ai sione kalama. Katiola tape alava, carpentry trade, kolonga hasini, mo i vaiko puna, tonga tapu. Ofalaui, electrical trade, niwa fo au, halamanga no, te fisi wawau, nofo kolomotu. Fua taimi o faloto ki riso,
University Halapua Electrical Trade sia atau tai tongatap. Falakiko Emilevea Electrical Trade Funga misi vai malo Nofo te kiu tongatap. Patelisi Elevini Oleni Mataere Electrical Trade Funga sia ko kafua tawa Funga te isina mo otu motu lalo Aotearoa Nusila ka nofo maufanga tongatap. Lavelua pande pasa whakatete puta Electrical Trade Whalewai Funga misi wawau Nofo homa kerikau tongatap. Mafi lau manu Electrical Trade Ifo hapai talau wawau Nofo maufanga. Emma Fekitoa Ulinoa Electrical Trade Uiha Afeva hapai Fuamot. Og nau tolu ia, kau ikuna Steve Gates, level of A, apia ko whating ni kare Montfort. Kata hoko atu ki he whake ngahi pare, i he cadet training. Tonga ke programa ko ni, whahoko pe ia he tau malu ia ni afio. Koe PES in leadership. Koe tolu. Og whakia, kia katet laftaniua falakiko Emilevea. Ka koe ua o fuakia kia katet laftaniua o falaui. Ka koe ulaki e PES in leadership o fuakia kia katet Captain William Kesley Murphy. PES in drill. Koe tolu i PES in drill. O aveia ki a cadet Captain William Kesley Murphy. Pa koe ua. O aveia ki a cadet Laftani Tomasi Aquila Tonga. Pa koe ulaki i PES in drill. O aveia ki a cadet Laftani ua o falaui. PES overall. Kotolu. O fuakia kia katet Lifetime Tomasi Aquila Tonga. Pakoi wa. O aveia kia katet Captain William Kesley Murphy. Pakoi kuna PES overall katet. O aveia kia katet Lifetime niwa o falaui. O whaafe tau mbatu tau whanau, tau hoka tupe ko no whake ngahi pare whakafui lesson.
I he lesson I fiuli. I he tawhaki ko ia o automotive trade. Ko i ua. Ave ia ke maka hoko walu. Masila mea wawau. Nofo popua tonga tapu. Ki a staleki. Mama yono poni. Ulo mai eiki mo ngai walu. Pea koe ulaki I he lesson I fiuli I tawhaki automotive trade. O ku awe ki homa wawau. Pahu mo loto hapai. Ki a William Kesley Murphy. Cash price whaki e kautaha prime times rental cars me loto hapai. Koe ua I he lesson fiuli ta whaki tufunga. Ku awe ki homa wawau. Ha awhewa mo ua hapai. Fo ui. La kepa mo whangaloto. Ki a sereti veikoso. Pea koe ulaki he lesson fiuli I he tawhaki tufunga. Ku awe ki halatu paulahi. Kele ia. Mataika. Mo tataka mo Tonga. Kia ofa ki ne au. Kine leti tunia. Fungarei. Koe ua, I he lesson fiuli I tawhaki uhila. Awe ki niwa fo au, halamanga anō, te fisi wawau, nofo kolomotua, kia ofa laui. Pea koe uluaki I he lesson fiuli, tawhaki uhila. Awe ke fungasia ko kafua, tawa wawau, funga te isina, moi otumotu lalo a te aloa nusi la, kai nofo maufanga, ki a patelisi, elevini, oreni mataere. Koe lesoni practical. Koe ua I he practical, I he automotive trade. Oku awe ki haasini, hamula, pe molongo teme, ki a Christopher Alexander Tolu. Koe ulaki I he practical, I he automotive trade. Oku awe ki homa wawau, pahu mo loto hapai, ki a William Kesley Murphy. Koe ua I he practical ta whaktufunga. Awea ki kolomotua mo sopu. Ya sione ata tunia tōpui. Koe uluaki I he lesoni practical ta whaktufunga. Oku awea ki folaha mo veitongo. Kia Joseph Masalu Mafua. Koe ua lesoni practical ta whaki uhila. Oku awe ki niwa fo au. Halamanga ono. Te fisi wawau. Nofo kolomotua. Kia ofa laui. Pea koe ikuna I he practical ta whaki uhila. Oku awe ke fungasia ko kafua. Tawa wawau. Funga te isina mo otumotu lalo a te roa nusila. Kai nofo maufanga. Kia patelisi. Elevini oreni mataere.
I ele sonifika. Ko e ua I ele sonifika I he automotive trade. Ave ke maka hoko walu masila mea wawau. Nofo popua tonga tapu. Kia staleki. Mama yono poni. Ulo mai eiki maungai walu. Pea koe uluaki I ele sonifika I he automotive trade. Oku ave ki homa wawau. Pahu moloto hapai kia William Kesley Murphy. Koe ua I ele sonifika e tawhaktufunga. Oku ave ia ki whasi mo iafi atungi kia Tomasi Akuila Tonga. Pea koe uluaki I ele sonifika I e tawhaktufunga. Oku ave ia ki Folaha mo Veitongo kia Joseph Masalu Mafua. Koe ua ele sonifika I e tawhaki uhila. Oku ave ia I fungasia ko kafoa. Tawa wau. Funga te isina mo otu mo lalo a te olo nusila. Nofo maufanga kia patelisi elevini oleni mataere. Pea koe uluaki I e fika I e tawhaki uhila. Fuakia ki funga misi. Vai malo wawau. Nofo te kiu kia whalakiko e milewea. Koe le soni engineering drawing. Pe koe le soni ta whakatata. Koe ua I he engineering drawing automotive trade. Ave ke maka hoko walu masila mea wawau. Nofo popua tonga tapu kia sitaleki. Mama yono poni, hulo mai iki maungai walu. Pea koe uluaki I he engineering drawing. Oku ave ki homa wawau. Pahu mo loto hapai kia William Kesley Murphy. Koe ua I he engineering drawing tawhaktufunga. Ave ki Folaha mo Veitongo kia Joseph Masalu Mafua. Pea koe uluaki I he engineer drawing I e tawhaktufunga. Ave ki halatu paulahi ngere ia. Mataika mo tatanga mo Tonga kia ofa ki neau kineleti junior fungalei. Koe ua I he engineering drawing I tawhaki uhila. Ave ki niwa fo au. Halamanga ano te fisi wawau. Nofo kolomotua kia ofa laui. Pea koe uluaki I ele soni engineering drawing. Oku ave ia ki sea tautai kia fua taimi o whaloto ki Riso University Halapua. Tau hoko atu lewa ki tau ngahi pare make. Koe toko taha ulunganga lelei. I he tawhaki o automotive trade. Oku aveia I homa wawau. Paho moloto hapai kia William Kesley Murphy. Whaki ai cash price. Whaki a kautaha prime times rental cars. Me loto hapai.
Toko taha ulunga lelei i ta whaki tufunga. O whaki ki sopu mo kolomotua kia sione ata junior tō pui. Cash prize whaki ai Palestinian PTA pamono family. Toko taha ulunga lelei i ta whaki uhila. O ku awea ki niwa fo au. Hala manga ono te fisi wawau. A nofo kolomotua kia ofa laui. Pea moe cash prize whaki ai Palestinian PTA pamono family. Tau hoko atu ki he kau ngau e mālohi. Toko taha ngau e mālohi e ta whaki engineer. Ta tau pe i loki ako, i workshopu, whepeha tapa. O ku awe ki hauma wawau, pahu mo loto hapai, ki a William Kesley Murphy. Toko taha ngau e mālohi i ta whaki tufunga. O ku awe ki kolonga, ki a Feleti Ahoafi. Toko taha ngau e mālohi, i ta whaki uhila, awe ki wharewai, whunga misi wawau, kai nofo, homa kerikau, ki a lawe lua pane pasa, whakatete puta. Best attendance. Toko taha maa wako, i e tau uluaki. Toko taha koe ni, kaipe ki aha aho e ri aki ai, pe tōmui, tsunami, awha, laa, ke i maa upe ako. Awe ki ohonua ewa, nofo walo loa, ki a sionita, whahai walo. Tau uluaki, malo. Whafafonga. Cash prize, whaki e Palestinian PTA, pamono family. Toko taha maa wako i he tau hono ua. Awe ki halatu pōlahi ngele ia, mataika mo tataka mo Tonga, ki a ofa ki neau, ki ne leti junior, whungalei. Cash prize, whaki e Palestinian PTA, mono family. Koe tau lesoni whakalotu. Koe i kuna o e lesoni whakalotu i e tau luaki. Hoku awe ki whungamisi wawau, mauwhanga tonga tapu, kai nofo te kiu ki a Mario Vea. Pare koe ni whuaki ia e Isleli hui hui mono family. Whataha mo i cash prize. Ko i kuna i he lesson whakalotu, i whanau ta ua, awe ia ki niwa whoou, hala mga anō, te whisi wawau ka nofo kolomotua, ki a ofa laui. Pare ko ni whaki e Isleli hui hui mono family. E tō taha teunga lelei mo mau i he api ako. Ta tau pende hao e bongbongi mo ne whoki ki honau api ke i tōtō atu pefo i teunga. Awe ki sopu mo kolomotua ki a sione ata junior tōpui. Pare ko ni o cash prize whaki e Palestinian PTA pe mono family. Koe kau tūki mua eni, koe ngahi treaty takta. Tō taha tūki mua, i e ta whaki automotive trade,
O ku awea ki homa wawau. Pahu moloto apai ki a William Kesley Murphy. Koi trophy whaki a e ako lolo Tonga. Ko toko taha tū ki mua e tawhaki tufunga. Oku awe ia ki wholaha mo veitongo. Ki a Joseph Masalu Mafua. Whaki mo e trophy. Whaki pe ia e ako lolo Tonga. Toko taha tū ki mua. I e tawhaki uhila. Awe ki niwa fo'au. Halamanga ono, te whisi wawau, ai nofo kolo motua, kia ofa laui. Whaki mai trophy, whaki beia, ia kololo Tonga. Ko toko taha tū ki mua, whakatoa, ki a pea ko whateknikare Montfort, tau wanoa. Whaki pa moe rolling trophy, whaki ia e ako lolo Tonga. Whaki pa moe mea ngā ue whiunga moe panga tahawhe, me he luna ewa. Wausia panga e uange au, me he Waitohi Enterprise. Pa moe cash prize, whaki e kautaha prime time, rental cars, me loto haapai. Oku awea, ki homa wawau, pahu mo loto haapai, ki a William Kesley Murphy. Maloat, lawa le ia, tau whakipare. Malo. O malo atu ke whakawhakalangi ono whakahoko e whaki e vai pare o e whanau ako Montfort ki he tau ua noa ua. Whainga maari e koe ni te u whakawhe i mua ai whakawhakalangi ke ne whai ha rea maa ki tau tolu i he watani malo. May I ask guest of honor to give us our address for our program this morning. Thank you. Okay. May I start? Yeah, you can. Monsignor Ludovico Finau, Vicar General, and all church leaders. Mr. Soane Bahe, Director of Education of the Catholic Church, and all officials of the Education Department. Brother Dr. Jim Matabana, Principal of Montfort Technical Institute, and all faculty members. Honorable Dr. Fassi, Member of Parliament, parents and ex-students, DACs and students of Montfort Technical Institute, distinguished guests, ladies and gentlemen. Malo e tau mau he pongi pongini. I'm deeply honored
to be a part of today's graduation ceremony. Standing among all of you, I can also feel the excitement of graduation, which I experienced a long time ago. It is a feeling unlike any other, and since this is the season of joy and hope, I'm truly happy to share in your moment of triumph on your graduation day. Globalization is the established trend nowadays. Every country, societies, and individuals, even you, are intensively interrelated and strongly connected with other people by the internet or other activities. The world is rapidly changing through various international or borderless endeavors, both economically and culturally. And today, you are going to embark on such a world from the school. I would say life is not always easy or simple, but it is true that you are getting into the world with great potential, having been celebrated by your parents, teachers, ex-students, and current students. For now, tau eni ewa a ekwi tongani. Koe taha e rea tonga, o ko manako ai, koe whakara a I siamerie. Ok pehe ai ako, neongo e nengari, whainga ta e hara hononga. Ka koe ola oku mau ai, koe whia, moe whakarakaraka e moui kimua. We all know that this year has been a very hard year. On 15th January, Tonga Hapai erupted. And then, in February, COVID-19 entered. The education year was delayed and schools were closed for months. But in spite of all those hardships, you persevered, and now you are graduating. Congratulations. To those who are leaving the school, and also to students who will continue, I wish to tell you one Japanese popular proverb saying, Isogaba mare, this is Japanese, Isogaba mare, which means haste makes waste, or slow and steady wins the race, or the longest way around is the shortest way home. Please try to take a thoughtful approach every time. Don't jump to conclusions. Even if you think you know well and then assume you are ready, please be mindful that everything in the world is multifold. The beauty of learning is a slow process, and education itself should be taken one step at a time. Please try to look at things from various points of view every time. It would help you a lot on many occasions. I hope and believe you will all succeed in the future, because not only have you all been educated here to be responsible and hardworking, but you have come through unprecedented difficulties this year to reach this point. I strongly expect promising futures for all of you. I now take this opportunity to thank Brother Dr. Madhavana and all staff of Montfort, not only for your considerate invitation to me, but also for all the hard work you have done to prepare these young minds for the future.
I also wish to acknowledge the steadfast support by parents and ex-students in educating these students. The foundation for the success of everyone here is because of your encouragement. Without any more delay, I congratulate all graduates on the successful completion of your studies in Montfort and wish everyone a very Merry Christmas. And in anticipation of the coming year, may you all have a blessed New Year. Malo Opito. Malo heni ki he whawhalanglangi, rea whawhaofa ma ki tautolu I pongpongo ni, kore be mua ki tautu, ange mua ki pas ma kehe ma tau whawhalanglangi. Malo atu, he ki te whakaloloa, te u kore he whainga maari ko ni, whakawhi atu e sea o e PTA, kene mea mai mua whaha ki rea whamalo ma ki tautolu. Malo. I acknowledge the presence of the Almighty God in our midst today. Our guest of honor, His Excellency, Mr. Munenga Kensaku, the Japanese ambassador to the Kingdom of Tonga. Your Excellency, High Commissioners, diplomatic corps, ministers for His Majesty's government, Lieutenant Colonel Lord Vehala of His Majesty's Armed Force and the Royal Military Band, military personnel who trains the Montfort trainees, His Eminence Soane Patita Paini Cardinal Mafi, Director of the Catholic Education System, Mr. Soane Vahe, Monsignor Ludovico Finau, priests and sisters, CEO of the Tonga National Qualification and Assessment Board, Dr. Opeti Kisione and his team, representatives of the World Bank, Lilieta Takau, Mary Nau Ikatonga and Manu, Miss Kasani Taholani, and TAP TC team, the principal of Apanlolo, Miss Maletina Hiliate, and the principals of colleges, board members, Montfort old students, parents, teachers association, Brother Jim Madhavana, and the principal of Montfort Technical Institute, teachers and students, ladies and gentlemen. Also, the Parliament member, Dr. Uhila Moelangi Fasi, sorry. Pea koukole ke hufanga atu I ngai whakatapu kakato kotoa pe kua awhaki I he malaeni. Kai ata mo e while motuani ke whakakakato atu. Ai katoanga whakawhiawhia ko eni a ki ha whakamalo. O tau whawheta I mo whakamalo ki he otua I he ne whakakoloa mo ui ki tau tolu. O lawai ke tau whakakakato ai katoanga tāna tuunga mo e whoaki pale ma e whanau. Ako o yako angani, whakateki ni kare ko Montforti. Ko nawi kunai, ai ngahi whei ngako o whaha I tau whakaako ko eni. Your Excellency,
Mr. Munenga Kensaku, thank you for your gracing our award ceremony with your esteemed presence. Thank you for your very inspiration speech. We are most humbled by your words of wisdom. Your presence here today will surely be a memorable experience for our students, especially the graduating class, who will be leaving the gate of the institutes as they are on a new technical endeavors in the new year. Whamalo atu kia Monsignor Ludovico Finau, e whakakoloa lotu ko ke whai mai katoa ngani. Whakaamu pe, ke kawatu e whakamaloni, kia eiki kātinari paini mawhi. Aho mou ngahi tokoni whakalau maari e kotoa pe, ki he ako angani, he whahai ta wako ko e ni. Whamalo atu ki si ngahi mātua, kau tau hi whanau, pe ki he ngahi kāinga mo e maheni kotoa pe o e whanau wako, ko na wikuna e wheinga ako, i he api ako whakateknikare ko Montfort. I ho mou lava mai, o whakahaho mou fia mo e poupou ki ho mou whanau. Io koe aho pe o e vare i a tama. O kua kore atu si ngahi mātua, ke toi whakalahiang e ho mou tokanga mo mou poupou ki ho mou whanau, he taimi te nau hoko atu ai, ki ha toi wheinga ako o mā olungange, pe whakahoko whatongia ma ai whonua. Ke whakalakalaka ai pe ai ako i e whonuani. Whamalo atu kia te mou tolu ko toa pe ko mou ikunai a ngahi pale o e tanak tuunga o e tauni. Pehe kia ki mou tolu ko mou ikuna a ngahi pale tuu ki mua o e tauni. Whamalo atu ki he tax o e tau. I he ikuna kafa ko ke whakahoko i he tau whakaako ko e ni. O kou lawe i nā ke whou mo kaunga ko i he wheilau lau lahi. O mou taimi ko sio mamao ki he aho ko e ni. Māloa i kuna kafa ko maua o sia i he aho ni. Ko ngahi pale ko whaki kia tek mou tolu i he aho ni, o ku i kai ke ngata pe ia i he aho ni. Ka kohono toi whaka ai ia, o ki mou tolu ki ha toi pale o ku lahi mo lele yange i ho mou kahau. Pea kia ki mou tolu, ne i kai ke mau ha tau pale, o ku i kai kohono o siye. Tau toi wheinga pe, he oku kei taimi pe. Whakamalo heni ki he pule ako o e ako anga whakateknikare ko Montfort, Brother Jim Matavana, toko ni pule mo e kau ngāwe kotoa o e ako angani. I ngāwe kafa ko mou whakahoko, ki e whanau ko eni ko nau lava ilelei e nau wheinga whakaako. Ko ngāwe lahi ko mou wheia. Pea neongo ai mo ungāwhi, pe au kula, mo i hake mai ai COVID i taha hiva. Kana i kai ke tuku ai ha mou fua whatongia. Kai tu iaki pe ai whatongia ki he lele i taha, aia ko tau mātā he ahoni. I kai whoki ke ngalo ai ngahi hoa ngā ue, hange koe World Bank, APTC, TNQAP, ko mou tokoni mai ke ngahi scholarship, mo ngai polo kalama ako whakauhila, whakaensinia, whakatufunga, mo ngahi polo kalama ako kehe, kua tai maali e ai ako angani. Whakamalo lahi atu kia tek mou tolu hono kotoa. I kai whoki ke ngalo, ai ngahi kau taha mo ni ihi tau taha na mou sponsor, ai ngahi ngā ue mo ngahi mea lahi, ma ai ako anga. Whamalo atu kia Sema Malani, Pentani Kennedy, Dr. Siwa Halavatau, PTH, Luna Eva, Esco Models, MJ Water Tank, Vaitohi, Dateline Transam Shipping, Frank Enterprise, Pacific Paints, Anna Pilting, WNT Electrical, Rasak Spare Parts, o kumatu aki hounga au pito hao mo ngahi ofa. Kane ikai ho mo ngahi ofa, e ikai maa usia ai ngahi tau mua o yako angani. Ki e whana wako lolo tonga,
Whakamalo atu ke ngai hiwa mo ngai whakameite ko mo whakahoko. Ke whakalang langi aki ho mo whanga toko ua ko naulawa mea e ahoni. Ko le wha mole atu ka pau ko ikai ke kātoi e whakamalo ni. Ai ngai tapa kotoa. Ko le ke hufanga atu pe i he lau mari o e meli no. O kutau e mana ki whakamana tua. Hono hifo aki. Kala monu atu. O wake mo maua Christmas fia pa mo atau fo o monu ia. Your Excellency, wishing you a very Christmas and a prosperous Happy New Year. Malo au pito. Whakamalo atu ki a Suria Veikoso, sea o e PTA, i he rea whakamalo ma ki tautolu, i he pongpongi ni. Kore pe mua keu ki whakamanatu atu whakaosi, ai ki ripoti me i he tau pure ako, e whakamanatu atu ki he kauwhai ako, te tau kamata e tau wike palani me he aho tolu noa ko ia o Sanuari wafe ua tolu, ki he aho tolu ko ia o Februari, whamanatu atu ke tau teu mai ki ai. Pehe fōki e whamanatu atu ki he whanau ta ua, i he tau fo'ou, te mou kamata mai ki mou toluia i he aho ono o Februari. Aho ono Februari e kamata mai ai e tau whanau ta ua. Pea i he whanau ta uruaki, i he tau fo'ou, te nau toki kamata mai ki nau toluia i he aho taha tolu o Februari. Ko ki whakamanatu whakaosi atu peia, me i he pure ako i hene ripoti. Whainga maari e koe ni, he kai ke utoe whakaloloa e tau polo kalama, te u whakawhi i mua heni, ai tangata eiki whaiwhikau, mo se ni olo whata whinau, kene whakahoko, e tau lot whakaosi. Maro. Tau lotu. O tua koe tamai, moe alo, pe moe lau maarie ma oni oni. Mau whakawheta i atu pa me he feitu la a koeni. Ko hui, ko he mau a mai ki he tō mui, e kātoanga fia o e ahoni. Mau maua e i kuna, mau maua e fia, mau maua i pia moe merino. Ka koe mea ofa ia ai a Fiona, he kokoe pe ia ai i Manuela. Kokoe ia ku mau nofo mo tatari ki ai ka koe pirinisi o e merino. Whaitāpu e kina nge mua ai ahoni, mono whaka o singa o e polo kalama. A ki nau tolu kotoa pe, to tonu ke au ki ai ai mau lotu. Ki he whakawhe whakalangi o e aho, ambastoa siapani, ki Tonga, ai mai whakafofonga, pia me he wharearea o Tonga. Mai tare ki tāko, mo ki nau tolu ai kau stakeholders, o kuna wala nima mai ke pou ki he ngā aue ai apiako koen. Mai o tua hifo mai ho tāpua ki. Te knau tolu, PTA, koristutuku, mātua atahi whānau. Paka lotu ia tamai, mau kore ai ho lau maarie, ke hifo aki mai lau maarie ko ia, ke a te knau tolu, pe mo ki mau tolu i he ahoni. Paka lotu ia mau whaihakeni, o hufanga pe ia Jesu Kristo koho alo, ka koho mau eiki. Amen. Malo, la vai tau roto, te tau hoko atu heni, ki he final salute, ai whanau, pe te nau whanonga atu, kai osiko ia, e hoko atu rewa ki he konga ua o e tau polo kalama i he pongpongin. Malo.
Talunga ke he wa uila. Pia ke he pe moe wa tufunga. Ai ko programa ko ke asma ki ko nga ta meni ko to wa ni na to ye lo donga ko ya parade penu ke ya to da I lo mala ka ofisa na ngal fanga mali be se ko foke ni ko ya ki tabaki ki apiako pe be ko no li ko no ko hike tene tiki so ta ko ina to I lo to ngan ko medalin ko ke ame to ta ko ni ko ro tonga ta ko ni ta mini akina tol ko ni o I he ni mai me ko la mai ni ta we ua o le ko e ko suna o la greva o ke na o to ko mo ni ko e level 5 ai ko e to la me he ni una ko ha ton me ni ka ta wa ni afio o ko to ai ko e uta fa ko e pepe hoki ki he uwa ke mangai pot ngau ke o ngau ai Akon ko fok mai whanau. Whalangang ka mai mato ta whanau. Ko rea te mua ki whainga maari e ko ni masma e tau whanau e whai bena ki whai tāhe pe he foki ki he whalangangi toa ngai kau ofisa pe a lava ko ia te tau hoko atu rewa ki entertainment ko ki whawhiawhia pe whakahoko pe ki tālunga e he PTA pe a hoko atai pe ki he ngahi trade taktaha e whakahoko e nau whanki I items pe a tau tok hoko atu ki mua pe a tok whakakagato e tau polo kalama I he pongpongin maro. O roto mea me foki ki he tana tunga ko ia ko e bea ko teknikari ko Montfort ko hako be ye no be ko fangaloto ko ke whakakata ni whaasire whai nau whaita be o sia be whaere wai ngai whaiwa I he tai meni ke hen be hoke whalangangi munu nanga kone saka tala whakaroa ke ambastoa a China Ilo he tonga kotoa, ilo I he
Friendly island music. Hoko atu ko e ia pe tau ki morning di tu foto fa mai pe he fa na u ga ko atu ko time ko ni ko atu ki he PTA se PTA te na fa hoko mai e na ki fo ita olunga time ta tau pe o ku fo ki atu tau fa na u na fetongi osko ya te na fo ki mai o fa hoko na fanki item takta hape i trade ko ia i fa ngamari e ko ni o kore atu ki he se a PTA e na uta olunga mo fasi lava pe ki o hake ki he tau i he retio ke na uta i mai ho mo fasi ho mo fo i item ka lava ki tau hoko atu e tau polo kalama Mau pe se BTA mo na mo talunga mo me mai ki moani ata hoko atu
wa engineer he wa ke wa uhila pe frase aki ai wa atufunga ta ko e ave go he a honi na ma o e William Kesley Murphy me homa wa pa lo to hapai ko fo ga to ia ko ia ta va ki uhila te mai ai ai te ma ko ia ia ki ni fo le ma to te fisi no ko mo to o fa lau i lava pe ai talunga ko e wa ai te mi ko ia ta tufunga ma we Joseph Masalu Mafua me fora hamo vitongo ai ko ola ia o e tana tunga ko ia e ahani ko e tau tatar ko e na hi ko ne hoko la a bidoni ka ke pere pera pe ko me pe no ai na foto tu ko ia ke hotani tau tatar pe ko me ka mata mau pe o me mai ki lotoni malo ta ko e talunga ni e PTA ku na mau mai kata ki pe me mai pe ki muani pe tu ko no ku ya e tau fra langi tau hoko atuai malo se a e PTA malo
ita mesi ko e whaianga e whakaua. Fio I e kakala ko e tongu aki moi o fo e ngangatu I he loto o tu ula I he ta e mangalo. O malo atu ki he sea o e PTA, e pe he sekretari, lava lerei e nau fo I taalunga whakameite o e pongpongini, ta polo kalama, e kore atu heni ki he whanau taua ensinia, mo teu mai, mo mau pepa mo mea mai ki lotoni, tonga I pe tau taimi, tau turitori pe he tau taimi. I he toa koia o ensinia e teu mai e tau whanau uhila. Whanau taua uhila, mo teu mai ki he toa koia o e tau whanau ensinia. Kore atu whanau ensinia, mo mau pe, e mo lava mai ki moani. Tau whangau pe hoki ki he pe whanau a koe ni. Tau whanau, kore atu pe mua ke ta me tau ki foi fasi. Ta tari ake tau whanau. Te teo e nau whasi, ma tau wanga pe ki ai. Koe whanau ensinia na ngua pe nau te ngako, e te ngua pe kena naulak. Ka wiai hata whaaki ku māuia, mu whakahoko mai, ka hoko atu e tau polo kalama. Whanau e ni kuna o tui peo nau sisi whakapai ka hoa tek-teki ka nau whanonga ki loto. Koe tau whanau ensinia eni, koe tuunga koe o kia e tau whanau ensinia, whakausinga koe tau toi pe whanau e toko tolu. Ka malo pe ka nau tolu e nau kei whakafufonga I mai e ta whakako ni, kia kore atu. Mau pe. Malo. Saya na maulula ki he.
Malo atu I tau whanau a engineer. Mahana sayang pe ho mo toko si I ho mo toko lahi. Mari ho mo whaiwa. Ko malo atu whanau. Pana pe he pe teu he wike tahawa no ka pana teu I mai. Ko rea tu ki he tau whanau ko ia o e uhila. Whanau uhila. Mo hoko mai he tua ko ni. Whanau I he osi ko ia e tau whanau uhila. Tu whaka osi mai he tau whanau tu whunga. Teu mai tau whanau tu whunga. Kone ospe ai temi e tau whanau uhila. Te mo hoko mai hi honau tua. Whawawe pe whanau e tau taimi. Ko rea tu. Mau pe mo mea mai kilotoni. Koe te holo,
vai ni me he wa ko ia o uhila. Tola he abitang na tolo he group ko engineer fog ne tak mai be William Cashley Murphy. Ko kaptenia me he wa ko ia. Be pa ka to ka ko ni ko e wa uhila ni. Malo. Tau whānau uhila ni. Na ko hauka na ko ai temi. Malo. Ai o mo fo tu. Mau. Ai ko to hi vai ka vai ko ni. Ka ko mo o ta ma ke fine u. Be ku ka vai be ko ken be mo o fala i ko ina ni ma ko ia. Ko to ki mo ai e va ko ni. To ma le va ai. To ma le va ai va to funga ki mo i. E huma be ma vanga me tu. Bueno, no que fitong be foko. Ma vanga ko fitong. Me apemu akau whaiva I he hiva mo e haka whakatonga Haka ilalo Haka iloto te ki whaiva e sino Me apemu akau whaiva I he hiva mo e haka whakatonga Haka ilalo Haka iloto te ki whaiva e sino E tonu e loto, tonu e sino Tonu e sio, pea tonu e ongo Aku kita e vai e langi mama o E oku me ia e o whakatako E tonu e loto, tonu e sino Tonu e sio, pea tonu e ongo Aku kita e vai e langi mama o E oku me ia e o Malo. Teu. Puno. Malo whanau uhila. Malo. Kore atu ke tau whanau tufunga. Mukata ki mai mua. Teu mai. Whakaosi e tau polokalama. Mai pana ni tola yang ko ni tola ta. No ma ko me ta ak be ke na ko to ki to. No to wa vai no os fetong ga do. Vai ngo ke tu be na o te ma ko ya nei. Tu ke be si mo u to ka. Ona do ren ni ko na o. To ta toro ai Kraskoni vai ngo ai ko fine ai ko fine ni na ka mo na wa I kuna ko level fa o tufunga Hey!
Malo, whanau, mo no fai pena, ka da hena. Kore atu ke toenga e tau whanau. Engineer pe mo e uhila, mo kata ki mai mua kilotoni, ko e whakaosien e tau polo kalama. Kata ki whanau, o mea FP la lohena, katoa e tau whanau ako, mo kata ki mai kilotoni, ko e konga mahu inga e tau polo kalama, o kaunga ki aki mou tolu. Ki mua ke whakahoko e tau rea whamalo. O ko ki korat pe ke ki whamanatu atu mua ni whanau. E whanau tau uraki mo e tau ua. Kore atu mua osi pe tau polo kalama. Mo ki nofo i whpeheni ke whakamaa opo tau api. Ke mau. Pe atu e kore atu. Kore whamore more atu. Pe a kore atu whakamato atu. Ke mou mea mai i ahamoni te. Whanau tau raki mo e tau ua, mo kātaki mua, mo te whoki mai he ahamoni te ki api akoni, pepe tau whanki mea ke whakamā opo. Ko e tuunga ia i he tau polo kalama i he ahoni, ko rea tu whanau, uhila pia mo e engineer, mo mea mai mua kilotoni, whakaosi tau polo kalama. Maro. Ko re he whainga maari e ko ni, e uangi mua mai tare ki tāko, kene whakahoko atu ha rea whamalo, mo whamā opo ai pe tau polo kalama. Malo. Whakawapa atu ke tau whawhakalanglange aho, Ambassador Gensaki. O kore ke hufanga ai whakatapu ko taupe ko talaki, he ahoni. Ka whaibea ki popo. The degree of success of any activities, celebrations, depends on who we have as a guest of honor. Today, Mr. Ambassador, the Catholic Diocese of Tonga and Montfort Institute is very, very delighted to have you as guest of honor. Please give the ambassador a hand. Hau e whoha. Alko na wapi, tangen tamai. Kwa uko whi maari. Tange tanta iki, kore whamore more. Tange whoha, whamore more ke ha. Kore whamore more. Koe ki ha mea aku nai whai ke kore whamore more. Whai o te ako ia. Viri pe tamai ke kore whamore more. Viri tamsi koe ki ha uhinga ki ai. Pa whai patuk pe tamsi. O ko kore whamore more atu. Tange rewa hene tamai. Now you are ready to get married. Kawa ko Montfort. Hanga to e whai tānoa ko niu almoia. He ko mo alwat he ahoni. You are going to give service to others. Te mo ngā au e mai kakai. Ko hua tu peke whahanga au e mahataha pēa tu peke whamore more. Ko whamore more au ko ia. O si tōre rei e ke toko taha ko ki aronga au ki ai. Pe e hipa mea kua pe i kai. O si loto rei pe ia. Ko ia ka mata ngā ue. Kore whamore more koe. Ka toki aha mea e kai ke rei ki mui. O si tābuni atuia he foi kore whamore more. Mātua tai whanau. Tau iloi le pe ta tolu. Ngā ue whahe apeako koe ni. Kau kutoko si. Ai kua kukore atuen ka ti mou tolo e ahon. Ka mou ka sio atu ha whanau ho mou wheritu o wake na o wako. O mai aki hen. Pana mou whanau hareire ke ripoti kone ne nai. Ko toko ua tolo e apeako nia. O totongi he World Bank. Bangkea mamani. Mo o mai mo tolo ho mou whanau. E au e ke tau ka hau, kai ke te whātu tongi ako e apeako ni. Fua ka atoa bea e World Bank. Ka pau, te tahonga ta tolo to o fwoi sirini, o peheko to tongi e ako, ke tau sio kei patoki awe toko tahako ake ako. Hei kai lava ha ako ia. Te fwoi pe kita, he sio ke sirini koe ke to tongi ake ako. Ruaki o mai ia, kai toki tala noai, ai to tongi o e ako. Koe kaupure ako kone ngai ako ngai siasi katolika, o si kore ka te nau tolu. Oua, na ke turi hataha, pe te ke ai ke ilo e hataha masi ako taine ako, o te ke te tongi nako.
me e matua, me e whanau ia, ko e o mai ki hako. Alu koe, pure ako, o kore ke matua. Peka pau koe ke lava he matua to tongi ako. Ha o koe pure ako ke ho ofisi. Koe uhinga e koe koe computer o loki, ke tau tuai o kore maman. Na mai o tuai a maman ke tau ngau eki. Kore koe pau peke tari mai, ai kore ko tabe o fai, ko pau ke tari. Ko iai, mo tolo o mai mo whanau. Ko tu kone ka whaiako koe ni, mate na tore fie ngā ue. Whehia na tore whaiako toko si. Ka pate na whaiako na toko ki hakalasi, o toko nima ngā fulutu, koe lore ia, ka soani kau tai mo kau whaiako. Whamaloat, Principal, thank you very much for this celebration today. And it is a very, very happy occasion for the students especially, and the teachers. They are looking forward to their holidays. Whamunuyat ka ting mutolu, ko tape matua tai whanau, tata te whita ka mutolu koenu amanake mo osi atu mehe ako, mo whai hangau rei, ko ngau ko toa bete ke whai, e tohi iai a hingoa koia o Montfort. Peka ai ke ua piko piko ngā ue, ai ke ngau rei, o ngau ko toa bete whai. Whamunuyat ka ting mutolu, matua tai whanau, malo apito e fuaka venga. Malo e kātaki, malo e tari, e ngahi kore me apita kone. O whake hoko, Christmas koe ni, kene mai ka teki mōtolu, hangahi tāpuaki o mai he eki alo i. Pa tau hanga atu rewa, kia tau fo mohu, mo tari ui, ka tau tolu hono katoa. Malo apita. Ko wheta mai mo alo me la mare maanion. Tau manatua mo tau kore. Ko tau whakakau, mo tau ngā we, mo tau rea, ke whai katoa pe ia, ke whinangalo o otua. Tau lau whata. Gloria ke tamai, mo alo, mo la mare maanioni, i o tau ange hange kon gloria i mua, gloria ahoni, ko toa pe o ta ngata. Amen. Sangato Montfort. I wafa tamai, mo alo, mo lau mare maanion. Whamalo atu ki he tare ki tāko, so ane wahe, ken whakahoko e rea whamalo, ka pehe foki mo whakakakato e tau polo kalama i he hoa tāko e ni. Whanau, kore pe mua ke mou tuu kātoa ki olunga, ta whakapaapa, ka e foki e tau whakawhakalangilangi, kene foki atu ka tau toki whakaosi i tau toru. Malo. Ko e kakato ia e programa tana tunga ko ia e abia ko whakatini kare ko Montfort i whakako pio nao abia ko i whanoto i Nukarofa. Whadawang nia ule atua e whaiwhatangia. Mi live stream e Broadcom FM Broadcasting, pepe hoki eri tō warafitu po nima, tunga matoa ko ini whakangata maki atu i haoni. Tawaki whaidama i live stream, kiwe ai a webisi i lea, pepe hoki ki a Aripate Junior Kisina, tupo lea, pepe mo whatarevu te fua, tawaki eri te orisate tana tohi. Mesake Famo kioa, kau sas waka, momea. Glory to you, Montfort, loving creature of Jesus cross and Mary's rosary, the love of God and auxiliary mother, both in your heart from the fair century. Hear the thought of Montfort, but from Mary, and in the love into ever most strong, and in this world in the voice to copy, to exist itself in the sight to belong. Glory to you, Montfort, loving preacher of Jesus' cross and Mary's rosary, the love of God and auxiliary mother, of it
your heart from the first century. Open your heart from the first century. Malo, whanau, ai mua hatau ki whakaos, ki tau whanau taua, na ose tau ni. Hippie, hippie! Hippie, hippie! Hippie, hippie! Malo, abitu whanau.